Kwabena Duffour and drama. Okay, mami no mumi no nsin between the Ashanti Regional Women's Organizer and ne nkrofo. Because Kwabena Duffour it's no competition. The mamu me hype no when you say as a Kwabena Duffour or threat to be as a warrior lightweight. Kwabena Duffour there. Joseph Flagbearer. Hey. Is there any contest no moyi Flagbearer wi ntina? No nim say ye no nim say ye wi o twes kan ko nim kan for ba be Flagbearer man this na the Nigeria party na police be jai to Kwabena Duffour be duba o kasa o anya me say Kwabena Duffour be Flagbearer na be say me jai this police chime police batch me which party ni so wunyai me say Kwabena Duffour uzuba me nim wunyai party no Kwabena Duffour na ye Flagbearer me di ndi se cha kwede eti se Kwabena Duffour be ye Flagbearer delegates to abama na ubejai party no me di e cha kwaje de ubejai party ni serious say nipa na ye ba ye ye kwako yi obi di na ko 2024 election and this for nyina say ye ko yi Kwabena Duffour mo ye serious ubejai party no na obi onye serious de bi de cha de former finance minister, former Bank of Ghana governor. Yan fama na me hu tutuka. Ama na me hu, yan fan tutuka. The former finance minister be the president. Nezo for yata so be the president. Oui. Into for yata so be the president. So a finance minister. Sanaka. To your Kwabena Duffour achievement. Say. Oh. Any time as finance minister na single digit at mills nyenwa ananyenwa and yeah for performance it take for my am boba o me adin so a chairman of economic management team am for ba o me azonya de se ba go for na yo we need deputy we need hwe obi anka no magic no nko content ko tisi no ye se me na ko na the chairman of the economic management team at the time Mbizao. Tata one na chairman of the economic management team. Kachi, mamu mfa bodi yankofo nsem fata ma won. To Kwabena Duffour nya match. No mko pick Flagbearer, oko pick uniform si. We are branch women organizer ejoso. Omo mdi na chije obi able try branch women organizer ejoso na msi ID, ejoso Flagbearer. Joso no fancy nya ejoso. Kwabena Duffour fans nyina agina ejoso. We no ko pick fans man not ejoso. Oti ejoso. Fefe guess ibu ejoso. Nti wa hwebi. Oh yeah man. Why na kazo won free ejoso. Omo e mo ko pick fans no ye ndo omo introduce. Why na free ejoso. Na gloria te ejoso. Ejoso ma ke jaze. Na zuba mo yesa dia mo ma fair grounds for contest no. Fair grounds be na okay. Se mo o ka se onu anim se lusu ade na yesa no senka moham no ko ya nto ama no ya toma no nti fairness be bi na oka se mo nim ni owi ni awie di ase ne ye ko to abade edim die wi ase na wonim se ye beto ama obi na so be ba wo se enye fe e de na ye fe wo na wanya osika na e board ma me mfa be me mfa ho se sika kuta pass me ko tegu dasbin we hwe good dasbin me hwe ni hwe na ma me ni onko betunfo ni ma me ti ase pa kwa ka jeze jade oyi tamuma na mkajo aka se mpiti na md obi beto bo abo no ne wotisu anase ne kura no we the nice fom the nice ne fom zo Zuba mum penifo no a woni ne kwa contest no wu tia sika ne ye ekoto ba ne ye etua de sika ma no me na Gloria so say branch women organizers regigi sika kotua ba say branch women omo no ko omo hende Ghana kwa o hege ya no 30,000 no mkutua de ko fa forms no kache umi asam fofo bi aka wa Zuba ne mu ye in the case of wo ye former MC wo boase Gloria so ye Ashanti Regional Women's Organizer. Your penifo bebriba we ye ni migina ha, we ye ni migina ha.
Abeboa. Na ye kokoto aba na ye party for na ye koto no. Na ye campaign party. Mo man kwala ne nye. Obi nyina ha. Mo man kwala ne nye. Nyamo asoro no. Ma ba kokra ma wo. Kwala ni bia me. Na ze zuba onya kwala. Onya kwala. David dem party no say. Ye kosi akan. Ah ye campaign. Obi be jira obi achi. Pape oti o ye ba umia. Pozu. Oka opa onka se wonye ba umia. Oye bema onka se wonye ba umia. Adenti na wo den sa. Me se oye bema onka se wonye ba umia. No ka so onye ba umia. Me no madafo no oye ba umia. Adonzuro so ka so onye ba umia obi so the job. Sa minim ne se wo ba umia. E na me se oye bema. Pozu onka se wonye ba umia na mtento. Pozu me kasa won. De wo bi se wasem. O ba se obebe mo. Okay. Okay, Martin. Yo party mo we. E na no la chama te ko awo ba undimo anko. Ko so ba umia. Me ba. E gu party no. Kuka woni ba umia ji. Party de sa netie. Ye baba se ye kwa kansi na eyekuma e den bia ekuba no de ba ko bedi ba ko ati mu petiti mu ho abekeka mu ho na uwia beka se maka obi e bi se bia nse wo ka se Joso Flagbearer ni ade ne bia na anya ne de na fans nyina anya Joso a e de enya oda de opedi ye mu hia domo uhia dom na de wi ni elections eti wakofa Joso fo adu achi ukoye no elections na so ukona unya national representation o de Joso fo nkwa na adu achi e na de koye na eno kwese Joso fo nkwa na adu achi na owia eno Jordan is stronghold Kwabena Duffour man ni se ni ye party o te ase na mu de akokora wu na mu san de akokora kudi ade Duffour onye se 81 2024 no nya 81 2025 na ye ba ye beba no nya 82 upa bisa omom de na chi ni nyina obi a wo pe bibia jiso kosi ni ba junior Kwabena Duffour so obi a wo ye bibia esi junior Kwabena Duffour so empanyifo se ye kokoro boni ne ye beso a enye kufu ado die ya bia jankoma mutimi kufa make me limun ni mane no ofase for aje aboso do enye bia no wo shase eh natural wunya tra 70 na ko duru ba bia ewo sura afobon se wo ma no wo ofase for no no wo mu na control what you say na no de Ghana abedu sa abre you wontie Francis interview na santi be to oh ya na gabi ama maami yi so fa kufuga fen things oh wo dem ti adechia ni ya bobo ofori ataya tumi antui nya busu asem ntra enti senipa no drum pempen so bi nyino drum star baby a what you say in public space yemfa ne nyehwe nimdia wenya no patrechire na fatufu ya nyadwuma no na so mfa so emra Ghana so enwene wo ma no nana no mo chenchene achen se wo baba bedi enim French forces nepa embassy yenya sa mistake no form de oba pikio yesano omo so borga de obeko na se de bedu tangam yo so office room neba no ano ne asem form do bi abapeke to disqualify nana obeda disqualify se ne ya anya fete obe qualify ya disqualify de se na party na anya de obe qualify what ya say obe sa ba bi tua 500,000 account 5 billion oba bi tua 500,000 Ghana cedis na ushia penya no agene bag akuja no ezinipa for no ombenya oye former president Mahama de o out Mahama de ye tuapia ma no woni hwan Ashanti Regency fo nyina obi atua de former appointees former DCs ye obi atua former DCs ne MCs Asante Region Majijiska sia ye meeting atwa boa ma ye ho obi atua me becho utua se me na me je dem tua me kanjo no abi fa so abi bo bisia na se mo yesa mo anyefe obi atua o eti mama no
filing fee no ne ka pre nkomo na no ante say concern ho for nipa amafo tua na tua ma no you go meeting back one kind Asante region MMDC is in Kwana former MMDC is in Kwana other regions no so omo keka omo okay omo nyina ye you go meeting back nipa be 32 ani ya man you tua forms ne ka wo tua bi o ena mo gigi ya hwa na mo de kotua de tua ka no nya we kwa na tua forms ya ka say ura 30,000 na mo de course say more than that tense saka mama who no mama ne dia wo yeso ne be kwa ka se bo ndisi ya wo be prawo fifre be ti wo be tiso nti mama ne ba so mama ntufo nti mama ne ba mi na square o say se we ba mi omu de so mnya bi form so nominations wasre ya di bo say ala yo say Kennedy yo say ala suge ni momentum say ready to be like about so halu abaye go for atwa wi o sa cha ora ma ntufo edi ala wini the contest is between Kennedy and Baumia ala nkan Zuba hwe troto Alan domo a edi na chi call ya na ho kache we ni mre ho mani abre MBV contest no is between Kennedy and Japan adentia and Baumia na nya politics na me ni pe ya mutu abenye no wane nam nye na mfo no nye no wane diploma tibi omu kenyan tibi itoma ka kire mo se omo de Baumia na eba utie ma the contest is a straightforward I mean this aprekuzu kasa akwa emuntu no eno na apreku kuma se be share test confirm no se omo kasa cheku ado nti be se u banda se ukuta kapre kakra egu na nkwara no hu se wodi aba ombe ma fa se be yi sik butum sik nyina to ha de we wadi so be kwa betu atra awia na be betu video nti mu kancha preku se wono e ka hunu no obo adenu mu wono kwa de metia no misina papa e won ha no o bebi un compare mp onya skado fa kon mampo hona what I say nipa bi wo homo on be man bi fo no I say na ya say kwa E5 nya kwa E5 no 2 bi afri no mo be de we teresa Zuba adena mo threaten Gloria so Kwan anopen komo ni edi ni se mo threaten no mpenimfo wo party ni mo threaten no wa ozi mo ni e be suspend no ni e be ni say no wa osi ade no so a wa no nto party mra obi an threaten tie me gina he yo organ wo ye party no former MMDC's organ ene ye wo ba no deni e wa ponchi cheku okay ona ye ba no deni okay ebe de na ponchi cheku akwa kugina be bia ko ne yenyina hiaye enko be kru no akacha se what the yen side ni nyina wo one particular candidate bechi achi se oni yen bisia na oni edi nkita ho na yen nyina fi se ampa ya adwen ko benkro se de ya adwen ko benkro mi se nyina ye tue sika de abo amahame what I say na fi wogina ya nem no akasa amai but ye betia ne se panino da ya no okogina bi se wogina nipa ba ko afa all can one kase wono as panino da ya no no gina nipa ba ko nemu odi ye nyina afra abko woni ye nkasa ye se ne to ye hye yo ne ye mra what the point am saying it is a okokasa no se eye wono Gloria Huze as regional women organizer mpo and all two sana mona menye nisa kwa atumra bia anazo wa bibia e kire so na emo ne wo women's wing no enkasa and the women's wing they are headed by 47 organizers with deputies. Yes, and you have 2 deputies. It will be then it means that you have virtually close to 100 people. When you munshia ubi MPS kama na ko jomo na ko gina bebe ko kase omu na agigi sika de amawa what represent fact and what's why our party me say abre nyina ubedi nukure it is a what's why so ubedi nukure na kuo ma no e tre se wedi try means that what to party mra
Okay, okay. But you see, immediately we issue statement. I clarify. Now I'm not kind. So on car say women's wing, now in the heat of the moment, and not for me. Or say on any man, no more figures of iron. And on Mujiji musica. Ubin baby Binyanska. To that extent, me feel say on to maybe she has every right to support whichever candidate she wants to support. Ubia man support, but if say a man in a case of Duffour, it must be representative. We don't have any problem with that. Okay. But don't say things that do not exist. Okay. What maybe indeed is a party be a she's a woman organizer. You don't know. As I say, we'll continue to accord her the necessary support and the needed moral booster for her to function as an effective regional women's organizer. Okay. But that notwithstanding, they all kind of clarify. Or say on car say women's ring, and I feel that once we clarify say on car say women's ring, we should let sleeping dogs. Like we don't have any contest. We have an event. In your contest, event. Contest on hand, we have an event. I'm the call climax say Amamahama. Entirely so.